ndetse n'ihuriro rya FARDC ubona ko nyuma y'aho basubijwe inyuma ku bitero bikomeye bari bagabye kuri M23 na drone, urabona ko bafite imyiteguro iremereye ku buryo ubona ko ane masaha agiye kwakomera muri ibi bice. Ni kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 7/2026 na operasiyo zikomeye mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bigaragara kandi binemezwa ko ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko urujya n'uruza mu bice bitandukanye byo mu Sud Kivu rukomeje kugenda rukomwa mu nkokora, nuko abazarendo batangiye gushyira za bariyeri mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi abandi bari gufungwa bakekwaho gukorana n'umutwe wa M23. Si ibyo gusa kandi andi makuru aragaragaza ibijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri gufata indi ntera mu bice bigenzurwa na Wazalendo muri Baraka. Hagati aho rero abanyekongo 105 barapfuye mu byumweru bibiri bishize mu nkambi z'impunzi. Abanyekongo baherutse guhunga intambara yabereye muri Uvira na Fizi, ubu bari mu nkambi z'impunzi ahitwa Rugombo, Rumonge ndetse na Gatumba mu Burundi. Biravuga ko hari impunzi zigera ku 300 zavuye mu duce dutandukanye zikaba zibaye mu buzima butari bwiza, ndetse no kubona imfungurwa akaba ari ikibazo. Benshi rero muri abaturage bagaragaje icyifuzo cyabo cyo gusubira mu miryango bakomokamo ku bushake, ariko babuze uko bava muri iyo nkambi kuko binyuranyije n'amahame shingiro y'amategeko agenga ikiremwa muntu n'agenga impunzi ku rwego mpuzamahanga. Uku kubuza urujya n'uruza rw'abantu kugenda hamwe n'imibereho mibi cyane yo kubura ubuvuzi, ibiryo bihagije n'isuku, niyo mpamvu rero impfu nyinshi zikomeje kugenda zigaragara. Aho rero kugeza ubu bitangazwa ko mu byumweru bibiri abantu barenga 105 bavuyemo umwuka. Oro bari gusaba ubuyobozi bw'u Burundi kubareka bagataha bagasubira iwabo muri Kongo. Turaza rero kureba uko bihagaze, turebe ibiri kugenda bitangazwa kuri iyi ngingo. Turaza kandi no guhagarara muri Baraka, turebe na Fizi, turebe bijyanye n'urugamba rukomeje kuberayo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ubuze kutubwira ibiri kugenda biba. Hagati aho rero mu yandi makuru akomeje kugenda bavugwa, Trump yashyizeho ingwate ya miliyoni 30 ku Barundi bifuza kujya muri Amerika. Turaza kandi no kubabwira ibiri kuvugwa muri Rubero, aho societe civile iri kwamagana umutekano muke kandi gasaba imyigaragambyo rusange kwigomba kuba bitewe n'ibiri kugenda biba. Ni muziro banywanyi tuganire ku makuru akomeye yagezweho y'ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe nawe ko Informa wacu Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, kugeza ubu zifashe gute? Maginga ya nyuma y'imirwano n'ubundi yarikomeye yatumye aba FDN ndetse n'ingabo za Tanzania zari zagabye ibitero bikomeye mu Minembwe. Yego. Urabona ko basa nk'abahinduye umuvuno, basa nk'abatujeho gakeya, hanyuma yuko bari bazi yuko M23 kugiye muri bino bice bya Baraka bakajya gukora ibikorwa bibi mu Minembwe, guhungabanya umutekano waho mu bice bya Minembwe. Ubona ko noneho imbaraga bakomeye kuzubakira hano muri Tanganyika, ubona ko bikomeje kuba bicane na n'ubu maginga ya imirwano muri Tanganyika iracyarimo ku rwego rukomeye cyane. Ihagaze gute, byatangiye gute kugeza ubu? Maginga ya n'ubundi ku munsi w'ejo nibwo yatangiye mu masaha y'ijoro, aho byabaga ari ibitero n'ubundi by'amato. Ubona ko hari gahunda ikomeye cyane yo kuba hari ikintu bashaka n'ubundi kuba muri gace kegereye kino kiyaga cya Tanganyika, navuga ko nk'agace ka Makumbera ndetse no muri biriya bice bya Kigongo. Yego. Wabonaga n'ubundi bashaka kuhafata kuko bashakaga gufata mu centre, kandi ubwo centre n'ubundi bugenzurwa na M23. Yego. Akaba ariyo mpamvu n'ubundi imirwano ikomeje kugenda ibera muri iki kiyaga cya Tanganyika, kuko niyo sibaniro, ndetse navumbuye amakuru akomeye cyane yuko n'ubundi ikiba kibitera kenshi na kenshi baba bafite ubwoba ko barobamo ku rwego rukomeye cyane. Rero ukabona n'ubundi abenshi baba bari kuroba mu maginga ya nta baturage bakiri kuroba, ahubwo hari kugenda haroba abasirikare
n'ihuriro rya FACDC nibo magingo bari kugenda bakora ibikorwa byo kuroba. Twari tuzi ko ari abaturage bajyaga bakora ibi bikorwa byo kuroba. Kugeza ubu biravugwa ko iyo Tanganyika n'ubundi iri gukoreshwa mu kuzana ibindi bikoresho biri guturuka i Burundi, by'umwihariko ibyo Kinshasa izana ikabizana ku kibuga cyitiriwe Mercure Ndadaye. Ibyo bihagaze gutura bitubwira w'iki Safari? Nakubwira yuko n'ubundi amalamforo n'ubundi amwe yego ariho ari kugenda ava, ndetse nakuvuga ko n'ibyo kurya ariho biri guturuka. Yego kugeza ubu ibyo kurya niho biri guturuka by'abasirikare, ababijyana mu minembwe n'ubundi aho bashinze muri iriya misozi ya minembwe aho bashinze ibirindiro, kubera yuko nakumva ko ingabo za FDN zimaze kuba nyinshi, ndetse n'imisada abo bajya kuruhura, abo bahana nyine bongera mu kuvuga nk'amaraso mashya, n'ubundi niho baturuka, ni naho n'ubundi baca, kuko n'ubundi mu bigaragara urabona ko ino nzira n'ubundi irasa nk'aho iri gukontororwa na bamwe mu ba FDNB, nibo basa nk'aho bafite ijambo, kuko n'ubundi ibikorwa biri kuhakorera byinshi ni ibyabo. yego bakubwira yuko n'ubundi ari abacumba bakura ibyo bikoresho nyine babijyana ku kibuga cy'indege n'ubundi cya za Karemi. Iki kibuga cy'indege cya Karemi bacyita Kamina. Urumva rero izo ntuza niho zigenda zituruka, kuko nibwo buryo waba bufatika bugaragara, kuko baba bashaka kutereka rubanda rwose uko bimeze, bagakikira ikino kiyaga cya Tanganyika bakagenda n'ubundi, urabona ko ari inzira z'amazi, bakabishyira ku kibuga cy'indege cya Kamena, n'ubundi ni muri Karemi, aho ubona ko ibikoresho akenshi na kenshi ariho biba bituruka. Akenshi magingo ya ubu amadrone n'ubundi ari guturuka za Kamena, niho bayimukiye nyuma y'aho habaye imirwano ikomeye cyane na 23 ishaka gufata Mboko. Ababonye ibikoresho byari bihari bahita babyimurira aho bita Kamena, ni muri Karemi n'ubundi, kuko kwa Mboko niho n'ubundi bari bashyize ibyo bikoresho, ayo madrone niho bari babaye bayashyize, ndetse n'indege z'intambara. Ariko bitewe n'uko bagize ubwoba bukomeye cyane yuko makumyabiri bashobora kubagota ikabibatwara, bahise babyohereza aho bita Kamena. Urumva niho ibikoresho biva ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura byerekeza Kamena, ubwo ni muri Karemi. Ariko icyo nakubwira cyo ku mirongo imbere mu magingo aya ku musozi wa Sanza ni ikomeye cyane, ni ibicika. ihagaze gute ubwo? Ni imirwano n'ubundi ikomeye, aho ingabo z'u Burundi ziri gukozanyaho n'ingabo za AFC, kuko uno musozi wa Sanza ni umusozi mwiza cyane ku bigendanye n'imirwanire. Barashaka kuba bawufata, kuko hari ibintu bikomeye cyane biri ku musozi wa Rusenda. Niho n'ubundi ibirindiro by'abakorera byasaga nk'aho biri, ariko hano ku musozi wa Sanza hari ingabo z'u Burundi ndetse zashakaga kuba ni naho bashakaga kujya bacisha izo ndege kugira ngo zitaraswa, kuko bacisha hafi na Nundu nyine, urimo uzamuka urumva bigahita bigasanza, ku buryo bashaka gutera n'ubundi ibitero bikomeye cyane, ndetse n'ibikorwa byo kuba bajyana ibyo bikoresho, haba ububiko bw'imbunda ndetse no kuguzana n'ibikoresho runaka aho bita za Itobwe n'ubundi na za Mwenga. Hakomeje kuba haboneka abasirikare benshi b'aba FDNB kugira ngo base nabo nk'aho bakozinga icyo gice, bamwe bazave zizogogogo, abandi baturuka za Mwenga na za Itobwe hejuru, noneho baza abasiribanga muri makeya iki gice cya Minembwe ndetse n'ahangaha za Mikenke hose. Niyo gahunda ubona ko bari bafite ikomeye, ariko urabona ko n'ubundi M23 yagurije n'icyo gikorwa gikomeye n'izo raporo, ari buryo hariho habaye ikibazo gikomeye cyo kuba barashije drone zigera muri enye. Ariko urabona ko bahinduye umuvuno, noneho basa nk'aho bashaka kureba buryo ki bafata utu dusozi n'ubundi M23 baje kuvumbura tw'imirwanire,
kugira ngo barebe uburyo ki nyine nabo batugiraho ubugenzuzi kuko birakomeye ku rwego rwo hejuru. 23 ndetse hakabagira abagenda baturuka mu bindi bice, urumva ko baba bavuganye mu ibanga rikomeye kugira ngo barebe uburyo ki bagenda bafata ibice bimwe na bimwe bisubiza ibice bimwe na bimwe ariko magingo ya nakubwira yuko igisirikare cyangwa 23 ijoro ryakoze akazi katoroshye. Dukomeje nakubwira ko Makobora twari twiteze ko nta musirikare n'umwe usigayemo, ariko imirwano irahaza ikomeye cyane, avance ikomeye ku buryo bamwe batangiye bafite imbaraga zikomeye cyane, kuko navuga ko mu gace ka Kasitezi n'ubundi ari ibiti kubera ko niyo mpamvu 23 yasaga nkaho ihagaze. Ubwo n'imirwano yaturutse nyine indi iturukira muri Makobora, ubona ko ku mirongo y'imbere y'urugamba Abatanzaniya bafite uburakari bukomeye cyane kandi bakomeje kuhava ku rwego rwo hejuru, bivanye n'uko bamaze kubona amato akomeye. Bigaragara neza ko 23 bashaka gukomeza kurwanira muri ibi bice by'amato bikoresha amato, kubera yuko imaze gufata amakuru akomeye cyane ko magingo ya 23 ikintu yakoze gikomeye, yamaze gufata umutekano wo muri igice cya Tanganyika w'ikirere, wiyongera n'ubundi kuwo yari arafatiye hariya mu Buvira nyine wambuka ujya Bujumbura. Amagenda rero hano kuri iki kibaya cya Tanganyika naho bamaze gufata ibyemezo bikomeye uburyo ubona ko noneho bahinduye umuvuno ukomeye. Magingo ya barasa nkaho bakomeje kugenda nyine mu burengerazuba bwa Fizi, nk'uko bigaragarira buri wese n'imbaraga zisa nkaho ziri kwerekeza, kuko bafite gahunda yo kugikarira kugira ngo bashye intege aho imisaza iri guturuka. Amagenda y'imisaza ariko biragaragara neza ko iri guturuka muri Tanzania, kuko ndetse bakomeje kugenda banazana zitandukanye, kuko magenda ibanga bikomeye hari ingabo za Angola zikomeje kugenda ziza zije gutanga lampo ku gisirikare ikirungu byo muri ibi bice bitandukanye, cyane cyane za Karemi harunga abasirikare, ariko mu gutatanya abasirikare aho bamwe bagiye babajyana mu ntara ya Katanga, abandi bakagenda babashyira mu makaritsiye agiye atandukanye kugira ngo hatazabaho kubagotera hamwe bagahura n'akazi gakomeye cyane, kuko 23 ku isaha bari kwisanga ko n'ubundi. Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira nti isaha ku isaha bafite ubwoba ko bahita babagota, kuko nagutangariza ko mu mujyi wa Karemi bivugwa neza ko b'abasirikare b'ibyoza mu mirwanire 23 baba barageze mu mujyi wa Karemi, bitewe yuko hari abasirikare benshi haba ari Burundi abagiye baturuka mu bice abacanshuro bari gusanga bapfuye, bityo bakaba bafite ubwoba ko yaba ari 23 iri kuba bari gupfa mu buhe buryo bwana Safari. Ni kwa kundi nyine wumva ngo bwakeye umuntu yapfuye kuri abandi bagenda bakora mu paratuye, yapfiriwe mu rugo cyagapfira ku kazi agenda muri patrouille. Ni ku kazi, ni kuri patrouille. Ibyo rero bikaba byateje akaduruvayi ndetse n'ubwikango rukomeye, aho bari kuvuga ko n'ubundi yaba ari 23 ntabwo nahita ndasiza njyewe, ariko urumva ko n'ubundi ubwoba ari bwose. Abaturage nakubwira yuko bamaze kwambuka benshi bageze mu gihugu cya Tanzania. Yego, bigaragara ko n'ubundi hari ikintu bafite cy'ubwikango haba ku baturage ndetse n'abayobozi. Nakubwira yuko urebye abasirikare bari bazanywe muri uno mujyi wa Karemi, barutaga abaturage batuye muri uno mujyi,
bigaragaza ko n'ubundi ubwoba bwari bwose ku buryo bukomeye cyane, ku buryo nawe ubona neza ko ari ikibazo ndetse n'urwikango rukomeye ko haba hari ikintu kigiye kuba gikomeye kandi kitoroshye mu mirwanire mu bigendanye n'ibiri kubera nyine hano muri ibi bice bigiye bitandukanye. nkaba nakubwira ko imbaraga naho nyuma y'aho n'ubundi haje ingabo z'uburundi zazanye no mu bita muri Ganamba wahawe misiyo yo kujya nawe magingo hazindutse. Safari ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira kuva yaza uwo bita mu Ganamba. Yego, uri kumva noneho neza? ndi kukumva. Kujya mwihanganira amanetiwaka aba ari ikibazo. Yego, aho bita mu Ganamba kuva yaza ku munsi wo kuwa gatanu n'ubundi yazanye n'ingabo z'aba FDN ndetse n'abasirikare b'abanyamurenge bamujyana mu makaritiye. yego, nawe arimo aritoza, barimo gufata imyitozo n'abahugurwa n'imbaraga. yego, kugira ngo berekeze mu misozi kujya gufasha nyine ingabo ziri gukora akazi katoroshye, ariko amadubu akomeje kugenda atsikamira ku rwego rwo hejuru. bigaragara neza ko amadubu yamaze gufata imyitozo ikomeye cyane, aho bakomeje kugenda bakora imbaraga zikomeye cyane muri biriya. yego, nakubwira ko n'ubundi ibice bisa nkaho nanone biteye ubwoba ni kuri Pwezeho hari ibintu bikomeye cyane byaba by'ingabo z'Uburundi aho bacukuye indake, bigaragaza ko bashaka kubaka imbaraga zikomeye nyuma y'aho babasenyeye ibirindiro aho bita za Nikarati. yego, naho niho imirwano ikomeje kugenda iyo, ariko nakubwira ko imirwano ihari ari iyo gufungana kugira ngo idasakara mu baturage basa nkaho bamaze kugira amahoro muri biriya bice byo mu misozi miremire ya Mirembwe. yego, magingo ya rero ikibazo gikomeye cyane ni imirwano iri kubera muri ibi bice n'ubundi bikomeje kugenda bigaragaza ko ingabo za Tanzania zo nta mikino zifite. ni imirwano n'ubundi yatangiye mu masaha y'ejo saa 10, magingo aya ukaba ubona ko igikomeje kandi rimbanije ku rwego rwo hejuru, ubona ko nta gahunda ihari yo guhagarara. yego, ibi rero byatumye n'ubundi bisubira urudubi ku mutekano wari utangiye kugenda ugaragara hano za Makobola. ubona ko n'ubundi nyine abaturage bari batangiye kujya bamera neza basohoka, ubona nyine hari abaturage batangiye kugira urujya n'uruza nyuma y'aho n'ubundi abayobozi ba AFC baje gutanga ihumure. ukabona ko abaturage noneho bishimiye gukomeza kwakira M23 muri ibi bisagara n'ubundi. biragaragara neza ko abaturage noneho basa nkaho urujya n'uruza rwabuze kubera amaoperasiyo akomeye ari kugenda akorwa, kubera ko operasiyo ziri gukorwa ntabwo ari operasiyo ivuga ngo dore tuje turi benshi tugiye kujya mu rugamba, ahubwo ujya kumva agace kamwe na kamwe kavumbutsemo abasirikare batangiye kurasa, ndetse ukabona nyine abandi urabona ko baba bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. nyine ukabona wenda bamwe bakojanyijeho, ukumva ahandi mu kandi gace bakojanyijeho. urugamba rusa nkaho rwahinduye imberenge kuko ku rwego rwo hejuru bari kugenda abavumbuka bagiye batandukanye, ugasanga nyine birasa nkaho bigoye gukavariga uru rugamba. ariko icyo nakubwira cyo nyuma y'amaambushi n'ubundi M23 iri kugenda ikorera aba basirikare mu gusubira inyuma bakagwa mu bitero, kuko bamaze kugenda bamenya tuno duce ndetse bagiye barimo ari benshi, kuko bagiye mu burinzi bakora baba ari ibice bigiye bitandukanye.
ubwo nicyo kintu kiri kugenda gikubita hasi abasirikare b'u Burundi ndetse na bamwe mu basirikare ba Tanzania bakomeje kurugwamo bikomeye cyane. Yego, iby'urujya n'uruza byo bihagaze gute? Abaturage basha kugenda kugeza ubu? Magingo kereka mu mujyi wa Baraka niho hakomeje kugenda haboneka urujya n'uruza rukeya bitewe n'ubwoba ndetse no gusahurwa cyane. Mu masaha y'igitondo ubona ko urujya n'uruza nta kibazo, ariko byagera mu masaha y'ikigoroba ukabona nyine urujya n'uruza rwacecetse ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko umusivile ugenda nyuma ya saa 10 z'umugoroba atangira kwamburwa ndetse akanakubitwa iyo yanze gutanga ibyo bamusabye, cyane cyane ku bintu by'amatelefone ndetse n'amafaranga. ubwo urumva ko ari ibintu bitoroshye cyane ku rwego rwo hejuru. Hari ingamba ku ruhande rwa leta bari gufata kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bonyora agateka kazina muntu bihagarare? Magingo kereka abayobozi basa nk'abamasherifa nibo bari mu bisagara, kuko ubuyobozi n'ubundi bukuru bwamaze guhunga budahari. Yego, Bwana Safari, watubwira kindi wenda ko biri kugenda biba nk'ibyo twakwitega kurikije imyiteguro preparation uri kubona, ukurikije amakuru ibigenda bigaragara, twakwitega iki mu minsi iri imbere ugendeye ku bigaragara ubu ngubu? Ikintu twakwitega hatabaye ingamba nshya za M23 kugira ngo iki by'umugambi mubisha awiri huriro rya FARDC ndetse n'ingabo za Tanzania, turikega intambara ikomeye cyane iri bwita abaturage batari bake bitewe n'ibiciro n'ubundi ingabo za Tanzania ziri gukora. urumva zo nta muhwe mu mbunda ziremereye zikoresha, za zindi zirasira mu ntera ndende bakoresha zigabanya umutekano w'abaturage batari bake. twakwitega intambara ikomeye ishobora kuzahitana abasirikare batari bake, ariko tutirengagije n'abaturage batari bake bitewe n'uburyo abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ku ruhande rwa FARDC batajya bagira ubwoba bw'uko bashobora kurasa mu baturage. Yego, Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone. Hasta la vista.